Kapisanangan tatuong kumadati din sanan. Kanaw tumilambos ta kod isuangget kasisan maya dot sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga kon sikaw da tatuong diti kano kasari hay do kasiwatan dot kapagyampay maya kaisisan da sumbayang iti. Kau sikaw da timpu dot pinatahakno gisumbo og guna kasari da hay muntakot pelayanan kumadia. Tina sambayang dahi isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Oke, senong tatong kumadati din sanan. Kuno mo borasat monong kasyautid na ilan naman tado kayo. Monong kasyaw patunga na ilan na nakalambat. Siyaw to nakalambat ako ka nga. Natagal na mo boras nga ay ilan na monong kasyaw naman tadgi. Oke, jadi tatong pa di bay na hom miloh na pom kalanat lah nat ako di dat pukul 9 kalobi tako di pukul 9.60 lah. Pukul 9.70 teka pukul 9.80 nakatingkod. Kakal po pukul 9 bo. Tatuong nga bay no? Tulo na pod panambarasan dat anuan dati nga mana sabat. Sayra na pod ari tanda tilat mana ka nga tatap nad ina po handaman to ko nga antakan na po dihilod padang guru ni ay tulon Israel song wol di mga salimusa kinarahingan haro ni makianod daging waig haro ni mga salat mo na di ay patay do hiti ka gisambot iso o kantakan pinorikot di kinarahingan mana. Jadi mandi dati iwaguhay kaguhot ay nawayaan dati nailan norongo dati karay titi kamundot mana. Okay. Isuang ga keluaran hopodamonom anaruh lagi mo ti diti nga on to kono po kalansan nada may site go doon na piramutanin dat tatong kabay no. Isuang keluaran hopodamonom manasabat ayat at kapagulo. Sayra no pod ila no pod di minamirangkat mantada elim karikot tadielad hilap padang gurun sin kinailihon da ipintangaan da elim nagi gunung Sinai. Antakan na padi nga tadaw kahopadom 5 da tulan kedua. Mantadi kinasaliwanan dielo mantadet tanah Mesir. Kamuyan na padi nga nakarikot na pala diripilit tanda elim gunung Sinai nga tulan kedua nila manaw-panaw id pintangaan da tulan hopadom 5 tadaw. Jadi hiri na padi padang guru ni dinga hiri na dielad song wol kang walat nugelo bersungut-sungut ilo ba. Sorogo-rogo. Okono ko iso 2. Okono ko 1,000, 2,000 nga pengkuro. Segenap jemaah Israel. O insanan na po jemaah Israel nga sambobok-bobok tu dilo ko sang wol kumadi Musa Harun. Ayat ketelu. Miampay mo boras kumadilo
no kuradadi napatay hay diti no dihila tanah Mesir mantad dolongon kinorohingan antakan no pairi kau het tumaguanggat ay kualid kisuanggat napa tok daging makan do roti gisong bo ayahan ka tu iya kau no po minangigit dahil sinumaliwan do binihiti padang guru niti dumay na pamatay o sana ni hay dot miyampay dot monolous kalaparan iri dihot pemeras dilad imusa iharun pasusah numatila kamoyon dat segenap segenap o insanan ila kamoyon da segenap ila sakirad manto ko paindalanod isuanggot kasanongon nga tokom agayo mo ti tawayaan kamon da segenap o insanan miyagal pod hitid dati numaik nun doh gatang gumiyak tumaw karita maanto ko nukan dit campaign da tulun kita sabotage Petronas tu ilo numong gito gatang ka kada to kung ipanuang gumiyak kahila Petronas o insanan no patulun nga amoy panuang ibugya atumboyo nakuro tu akon ka segenap akon ka monopot ngay tulundat ay amoy pomolimiak kahir Petronas haroy it kakun haroy amo nga sakira na pod segenap ko pa insan dahom gida ay lan mo nga magisusuay ga kawayaan to ti hari kapentingan do kon irinat ata kay di milad segenap dahilo nga ilo no patulun Israel insan segenap no roy tanda ti di kan nihabot nagiimolohing tong ako say nga kori ko ti pikira-kira 2 juta pero di juta ilo tulun Israel segenap paing kurapod ato manud ayat kumapat paboras sa di kinarahingan kumadi Musa dot man kundo palintuhuno mantad tawan rasam boroti montok do kayu montok dia bagimu gisombo ila no pondo tangawlu nilo nga sumaliwan nilo may pamuhu kita daw sa ginumo di keperluan nila sanga daw may ila no pa nga umbalanku harana ko ila no pa timpempasi tumano da hukumku tay kaamu inapandita daw ko onom sayra na po dat mogonsok yelo igitan dilo muli inapay igitan di nga maganud induh kagumo kamantadit puhuan kasari da monikid tadaw kamon na po di nga hari persiapan hopod na po kapinggot monikid tadaw di tamu po nga hari persiapan po nga duon na hopod kaping doon won. Jadi katalib po di rihom po boras di Musa kumadi Harun kumad insana na tulun Israel so dopon po bainom koilokaw dat kinarahingan ni minangigit dati da sinumaliwan mantad tanah Mesir ayat katuro kasuabon da suab ko kita kau nandad kabontugon da kinarahingan nakuro tu isiyo na po nga nakorongawidit boras-boras do kayo
Sebab nunu dia haiti gisembo iya kau na pa nga sorogo-rogo kau kumadahay kasya. Ang boras kagu di Musa, sekiranya pod memang kinarahingan ni manahak da kau mangakan da daging, antakan da tintod sa dapon, o mangkan ko roti gisambo ayahan dat antakan da kaswabon, tu kinarahingan da pangan no korong audit boros-boros no kayu, do kumadi siyo. Isay di haiti. Ako ninangku ko iyahay na pati boros-boros ni sosol-sosol ni kadaw do ko nga kinarahingan. Ba. Jadi boros di Musa kumadi Harun may no paboros kumad o insana ni tulun Israel rikot ko minsomok itagwang kinarahingan tu isiyan na po nakorong audidit sungut-sungut do kayo iboras-boras do kayo dadamot ti Harun no boras kumad o insana ni tulun Israel tayingud na ila dahil padang gurun nakuro tu nakakita hilad kabuntugan do kinarahingan isuang gatawan. Boras ka kinarahingan kumadi Musa ayat kapadam 2. Narangaw ko dihit boras-boras itulon Israel o borasan no kumadi lo dat sayra no paminsa sadop ya ko no kakan ko daging antakan do kaswabon ya ko no nga ayahan ko mangkan do roti. Hirinan do kayo ko do iyoho no kinarahingan do kayo. Tapat kapiyo ayat kapadam 3 dat sayra na padi sa dapon nga ato kom rikot no matidit o hurub padi hot burung puyuh tay ko pimpikaw kang puyuh it minonompon di pinamukiman diolo sayra na kaswabon ino pa di haon nga pansarili di perkemahan diolo. Naritan dati di konihab dot ino pa hit sangkura ginumo di pimpikaw. Kosompon di pinamukiman na tulon da Israel. Kaman kuno pod kosompon nga tuwong no po. Okay? Sekira no pod haray pirit tat imoy rikot moy tampoh da moy pangkan na paray nga mananda ti ugaday nga insan-insan na minsawat tumulod katalib nga tuwong mo pa kinugumuho nga hitino po nguka hurub po dihi pimpikaw minonompon di pinamukiman di kamon pa nga tapos ti kapiyadat ginumo na pagpimpikam katang kabidit pinamukiman dat tulon Israel. Ina padit nunugyat ti ambunit ti ba? Haun na bari. Sayra na padidat ina pahi haun ni nga tinumaga manguap kakitoh na di diala dihirid sa ibaw di padang kita na po nga yadit ang halus kagalagali dit sisi da sada sisi da bulukun halus miagalit haun dot kinumodo dahirid sakay pamagunan. Sayra na pa din nakita ditulon Israel nga to komhirin na din magi konas dila magi boros dila no kadila nuno madilo yo dito ka nagyan aswayan bo ay nuno madilo
may dogi atay nuo kapilom nuno kapilo ka may intay taliti tainuo pugin may kapio intangay nunulo may tainuo nunu ka nunu madilo katuhat dilo tu ayol ako ilom nunu hiri nga Musa kade Musa kumadilo itih na roti da pinatahak ko kinarahingan kumada kayo o silih da tahakanon da kayo iyati na bora sa kinarahingan mo ikaw pamuhom moniki da tulun tumano da kaparluan daw mila ko may pagano montakot kaparluan da sa isi keluarga kemahnya ina pa'y panukat panipong nila nga sa gomer sa orang tumanod dat ginumutulon. Jadi berasan dapat iatilah tinapanga montak sangulun. Jadi hopod dapat ditulun lahiri keluarga nga ing hopod diti dia di inuman badila. Ing hopod segera dapat tulun. Iya dini ketetapan, iya dini undang-undang ipinailo. Segomer seorang. Aku di handamanom sangkura di ginaya ila segomer di nalihuan kuna di tulai dan aku nak pangimulay tit panambar sana karait ti mana. Segomer seorang nga intangan na polom tumanud do keperluan monikid tulun. Kararangahan na po di nga ay agayo kapilo ko munda sa gomer keperluan da sanga daw ay no sanga daw ay sa olo iya di modilo iya di na di pinaburo di tulun-tulun Israel minelo panimong hari agumo hari takuri nakura tu iya di tu nakatanto nagyahdat inapay panipong panukat di nga sa gomer sa orang. Jadi asapaw ko na pa din isa keluarga o gumo na ano ngayon anuo nga sakar na pa mikaruhang no ham mikaruhang no anuan nakura to iya di tumanikid tadaw manikid suwab inapay roti mana hindi nga mimbulay mintalang parikotan sayra na pod mandilo sorobo tutudan panggangon okay ina panday tulun ni dinga manimong gatagumu ay sa ialobian inagi manimong gatakuri nga amu akurangan tidak kekurangan tumanikid dapat tulun nga manimong tumanod dat keperluan daw. Keluaran pada monom ayat pada mualu. Ambaras di Musa kumadilo kada na sangulun piahat popolu gisambot kasuaban kago. Kamano pa nga ina pa yung ngayon di ba no memang kapiakan na kano kapyo. Ano ay dat tatuangid di kada na gisambot kasuaban kago. Nakuro. Nga harohit. Ako daw tulo. Haroy ako daw tulo. Ayat kadunopod. Haroy ako daw tulo. Nga harohit amo kinangaw di Musa. Ang popolo dan nagisambot kasuaban. Nga giukon no. Lalu berulat otong kasingudan. Iri na konto togod di Musa kumandilo makinongong. Haran no pagyalot umuin kuhod aragarag mo. Iya di na. Miyagal natin ila tanganak dati. Sekirad harohopod da tanganak mo. Poingka kanod manahakot panam
bilin nasihat kumanilo. Hari sumansala gitu. Hara na bakas hari sumansalat ang iso duo. Isuang da gereja paigura toko. Ya dihi. Hari sumansala ikasari. Paigura kamuan da sumansala. Kadang-kadang ket IPH gereja nga tagak na sabun. Hari ini sabun dat miagal ko hiri jamban. Hiri nga tumagak. Sekira di gereja na ko mengiduk kasut sumuang. Harane atagakan na kasut. Nakura to iya di. Hara la sumansala. Hara isa duo sumansala. Am ilo ni katagadan di Musa. Tu hara la sumansala. Amo kinongong. Sakirad iyo ho daw gya nga iyo dit. Makilo ako yung nakura mati tu pagaduhan dat mangalu ka. Hara ginawa mangilo bo nakura. Iri nakanta ka ko ane diwa ko ni din. Ay, nakura ka ka dito. Kakadi. Parikatan na gisam kaswabon. Umbalay mo daw gya kapiyahom. Ay, ako kuro. Mana ditiso. Pa umbalay itong ako kuro. Kamato. Ila itumbalumbalat mamirutum ilat yala. Kamu na pa, kada na magyawa. So, nui borasat asaro na ko diman pagiusasay. Kalau bilang semua lah baka. Jadi kada no. Ilo nga nakuro. Iri ni mamirutum. Mamirungaw. Hari mimbulad pamusarahan na tiyadi. Okay. Manikid kaswabon, ino pa di tulun Israel di nga mo ipamuho hidit mana. Tumano do kaperluan dia lo. Nga nakura tu kaswabon. Tu sayra no pod sumilaw ila tadaw, lumaso ila tadaw. Ino pon do himana hindi nga lumanak. Sayran alanak hinggan do ko ngayon. Pakon na po ko sumarabak nga tumulod menguap. Jadi sayra na po kari kati tadaw ko anom ila na po mamuho di roti idi induo kagumu rikot na dit ay sana na wayoon minipamisunod ko madi Musa. Jadi iti namati kamon na kinorahingan suab no po nga tulandat hari Sabat yang kudus montok kinorohingan ino pa dihi man ko sorobo main nako sorobo ino pa man ko onsoko main nako onsoko ino pa hit no lu nga polagoson no at man po piyagisambat kasuabon da suab. Jadi ino pa di hinalu tapat kapian api anonsok nga ai maginotang kasingudan amu igiukon. Okay. Tok anaro po mati ay pukul 9:64 tagi bo. Okay. Akano na dako tadaw bay no tu bay na po hari Sabat muntak kinorohingan may kopya pagihum nga ay say okay todo kayo hilap padang kasyo. Onom tadaw datid mamuhu nga antakan na pod hari Sabat ay so mo titit roti ka. Nga miagali haro popolo asong kiwali ugyarte di bo. Hari Sabat nga haro hisumuliwan no moy
pagihom may intong ay tapat tu di kapiyad aiso ka. Tetapi nga antakan napad tadaw katuru haro ipagilitan dat Israel di sumaliwan may pamuho nga aiso o kito diulo. Manta di boros kinarhingan kumadi Musa. Pero panang kulinay dokod mangada om tumanu di insana no borosku om hukum-hukumku. Intangay pagi. Pinatahak ko kinarhingan na tadaw sabat kumado kayo. Om iri no kakuhaan dat sa linay doon om tadaw isiyo na po minanahak do ko roti montokot. Sira na po itadaw ko onom nga induo o tinahak di siyo. Iyon ko nad ikaw na ako tisom tiso sa ulun piya nga amila sumaliwan. Ikenan daw antakan dat tadaw katuro. Hiri na did inapadihi tulun Israel di nga minundorong antakan dat hari sabat. Inapadihi roti di nga pinungaranan dilad mana. Watik na pa daw nga upurak. Kapupurimanan na pa kakanan na pa nga miyagalidit kuy madu ka. Okay, may ito ka impupusay. Sayra dat pikira-kirad 400 talun na po dat taon. Dahil ang Mesir. Alalay di matiri lebih kurang 430 tahun dahil ang Mesir. Mantad ko morot rolot tilo di tulun na Mesir. Tumbayan to ko dat inapohit ralan di lod sumamba da kinorohingan nga mumbalo di tumaluk. Harono di nolihuan. Bahkan mungkin harono di akoy lo. Tu impiro na di na pumokian na pioduan. Iso na padi kakuaan dat ay nakura tu pagindalanan na padilad gumuli dahil tanah Kanaan nga pinawaya dahil padang belantara nga manahak kumad bangsa Israel do kasiwatan da iyalo no pa nga katanduli da kagud sumamba da kinorohingan. Iso no pahitamodon iko pagulo danuman da kinorohingan pangiwaguhan harap pangiwaguhan na montok kadtulon Israel nga hari sabat. Sakira no patumanod di siyo itulun-tulun daw papabantu giti tadaw sabat nga kinarahingan no po momogampid o insana ni kaperluan diolo. Minanahak siya bato si miagal kumat tanganak daw datimpo bayno miagal nagi dati kadaw. Tok opo das mantadet kadim mo imong imbulay ke mantadi 10 hukum Allah. Ina pa ibubo sa opo das sa mandat imbulay nga ila hari sabat. Nakuro. Hanahanom o insanan to kono poti sebagai imo magompi tay ko mangigit tila tadaw sabat nga asaru to ko det talanggar. Mangirad mositar ang katua gereja anggota biasa hanahanom o insanan to kono poti nga kombalet kalanggar ilo kamon hari sabat. Ailan ng pengkuro haro ko kito ko aiso ko kito nga ailan to kono ay say kalisok ko itaguangan na kinorohingan. Wah. Jadi intangan na po dati o bukti ilot ay hari sabat. Songkuroh nang kuot pumagompi da kinorohingan lat hari sabat. Kumuiso inapohit mana roti mana hindi nga aysod antakan na hari sabat. Antakan na po hari Jumaat
hari persiapan memuhu kon induo bahagian nakuro tumandud hari Jumaatom hari Sabat. Ino po'y tadaw-tadaw ko basan, mamuhu ko na po induo, giu ko ni kumoduo. Eh? Man po sa ulo na po nga, hopoda kaping. Oh. Tok gugumuan itih ka. Umbalay na dadi diwilmon mi julan na hopoda kaping nga, man ko kaduon na hopoda dahon onwon ka. Hari Isnin lagi. Nga, ina po di hihopod kagu, giniukon, otong kasingudan. Itadaw-tadaw ko basan. Nga sayrad ori ko ti hari persiapan, maganud induo, gisompiad o tuangan o swabani kumoinduo, nga ay motong, ay giukon. Ilo na po nga pinapakitod, ay gompion na kinarahingan na tadaw kondarangan. Mada na isiyod inapay tulong da Israel nga sumuliwan na mo'y pagihum. Nga hari asang kiwal. Ay, sarahan to di ko pinad, ay sooy ka. Saliwani mo'y pagihum. Nga iyati natitulon mo. Haro hiit. Miyagal ko inapanaritan nga kada kau popolo ka. Polo ni haray popolo. Mongilo. Ay so motid hari Sabat karena sumaliwan na mo'y intong. Ay topat to did ay so ka. Amungan no po di dati posan na to nga kano po tit minanurat iti panambarasan dati. Iti nakadaot iso mantan ditit kaboling kahangan masaalah iti anggota dati. Serad ori ko titit tadaw Sabat nga asusah tokonod serad kawaya kota Libamban koruba itit ay karaja det right ke hari Sabat. Sumaliwan to kay kasaliwan to kay kasari. Hali pian na borosot hari Sabat mga tadaw kondarangan. Miyagalo la tulon Israel sumaliwan nila mo'y intong may pagihumbiro ti itakanon ang takan hari Sabat. Iti ng kabaling kahangan dati borosan ko na po ihati to ay sanan to ko nga kawaya katalibamban itit karuba itit kabaling kahangan do right tutulandat. Nga iso na pa'y katangob. Ila na patulon Israel, sayra na pa sinumaliwan, may paghihom nga aiso, iri na din numandi mo sa katagaday. Kau mo kinongaw kasyo. Iso na pahit kabaling kahang halitang Pinay nga, ilaho din timpunan ti sinuratan panambarasan dati. Ina pa di bangsad Israel di nga mumbal na di lo kalihu dapain kukurod sumambak kinorohingan. Iso na pa ay pinintutun pinangiwaguhan na kinorohingan ti nga momogampit tadaw Sabat. Sera na po alay to kunod iso ko yan nun at ko ngay kasambayang basta ko matid di. Bas kondo dat may sambayang. Kapya ko maraja. Nga basin dat may sambayang. Haran nanday tiyan nanda sumambayang nga anda ko pud. Nga akay makumaraja. Mundorang kuno patid tiwalay ka. Gumo yung mati ipagilitan natin yun di. No bas. Yun di. Miyagal na tulon Israel, pikira-kiran 400 talon na po na taon. Pinasaliwan din hilad
pamagunan na Mesir numandi kinarahingan unwide panantudukan dapay kukurod sumamba daw iso na pa nga ikapagulo ilata daw sabat. Jadi iman takad pangalimpupus umbal ta na dadat ay tumano dilat bora sa kinarahingan no magampi iti tulandat. Miyampay may ta kaamong, may ta kaampay hinggo-hinggahit milarikoton isuang nakabaktian. Tu iti no mati o kalamokan dati. Sakirad iati it ay sa okon tabon dat may kumpul o may ta ka na kumpul hingga na pa'y arikat-rikat hingga ito. Da arikat nga iba man kapiyo. Man kapiyo gi. Arikat nga ito o gumu iti gereja-gereja hingga no iti no pawata sa sabaam ay o gumu iti gereja. Ang sadu-sadu piya nga arikat ima. Kano gid na karikat may sambayang karikat gid na may badminton sa kurasinado. Naginda karikat may sambayang arikat ngayon may hiking. Jadi ilo no mo tila kalamokan natin ay sayrad nga dati piagalo pirantayo ilot nawayaan na tulon na Israel. Ako yung mabura sa iyo kayo to ang sanan ta kanu pati nga harohit kalamokan natin arayat ko tadaw sabat nga may na dati ampakay ti kaubasanan dati hiti ako na po walay ka. May ito kaamong daharap itimungan harohot kay sisa na sumambayang to misway mo ti samangatid di. So sangulun ko, dua tulun atimong kikaruhang purimanan mo ti misway na samangat. O gumuot kontabon dati nga katumbaya ay no dapay kuran na pay kinarahingan dat minanahak kot roti mana minanahak ko pimpikaw kumandi tulon Israel tumbayaan takod nunuhit kaboling kahangan dati kadaud karay tilet tadaw ko narangan nga haharan na poralanda kinarahingan dat ay papayu dati mantadilet masaala di karay hari sabat. Agayon hot cabaran dati nga may na dati igited iso ang sambayang pagisok kadungay dati gisamba ila no pa nga atalibambanan dati miyampay o girot ako kanu takod mamurimon dapay kuroh nang kuot ay kasimbayanon kasanongon sayra det kanu tako mumagampi indi tadaw sabat at pinatanto na kinarahingan. Bahkan sikaw siyaw tuk anaro di bay no. Na pukul 9.80 ni gibo. Pahitian takon nati panambarasan nat tatuang iti. Misisa takon isuang sambayan. Kinarahingan o sundo isuang kerajaan sorga. Kung sikaw man tada panambarasan da alumis, inawayaan dahay tatong nubay no. Karaitit isa kadaw pangalaman nawayaan ni tulun-tulun Israel din nakatalib. Timpo bay no, amui minsa duot kapiagalan at pamagampi dahay tit tadaw sabat. O gumu ko lang mo kandahay, pahingka nagikaratuan dahay nga may niyahay anway panghupan gisabat ang sana na pay kalamukan di nga ano dahay manalibamban kapiantak ni karahyan mo. Sumambayang kumantakot ay umat-umat no di hara kabaling kahangan na karait at tadaw kondarangan tumba ni had ilo kadaw nga langadon dat ay so o kontabon karait ko hari sabat na may no pakinongohood sa bayang diulo
pakinongohon na pakianon nila, paido nila mantandet kabalingkahangan na sabat, gisabot kapuriman, oto nila ay kampay iswang kaisisan, kabaktian, antakan dari sabat. Tuhan, pagka nagi anggota no, umat-umat no, pati lambus dan ogirat nila manggitit tada kondarangan, dan iso kaguhot kakitanan da ihay na po nga minsing umbal o monata sa tumanod dit panudukan. Kung sikaw, tatong nabayan no, tamang ano ko gahay, isang baswab o pasigihay miyang kalidasan datinan, o pati lambus dat ay nuno na po ay tindalanan ng buruan dahay. Ampunan tayo sanan sa dahay Tuhan, inasambayan dahay isang ran ng Jesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati itong may no, puji Tuhan, sa kira haray boras sa nakasinduol nga siyaw da kayo punayaw ko na da kayo to irno mantadat kalamukan ko sendiri. Iya di kasari lumison na dati at todok nagi nipih da tatong may no. Hinako po kapiro bata ko tatong aswam.